Zdravo ljudi, dobrodošli u novi klip na kanalu Petar HD. Danas ću vam pokazati kako da aktivirate Windows 10. Treba će vam jedan program koji se zove Microsoft Toolkit. Link ću ostaviti u deskripciji i njega nećete pokrenuti kao normalan program, običan, nego desni klik i pokrenuti kao administrator. Evo ga. Sad ovdje možete da aktivirate Office i Windows. Sad idete na Windows, Product Keys. Sad ove kodove ću ostaviti u deskripciji. Sad vidite koji je vaš Windows. Moj je Windows 10 Professional. Sad kopiramo kod, ovo čekiramo i nalijepimo ga. Sad ovdje nađemo umjesto Windows Vista nađemo Windows 10 i install. Evo ga, instaliralo se. Sad idemo activation i sad pritisnemo da se aktivira i čekamo. Ja ću sada stopirati. I evo ga, Windows se aktivira. Windows je aktiviran. To je bilo to u ovom klipu. Ako vam je pomogao, ostavite like i sub.